Diba ini raja nami raja belum. Kasapos rohan nami hulpul dito kan ibagas ni raja. Jadi siya tiraden itu buat-buatan pakorong. Gabi ang mo. Bagus na perfect na kurang. Jadi siya tinasiya. Alai nakpe ni dok songonero paniba. Kudul majo amang bor. Gabi majalah oras. Tumeng na songot dia pe nuaing bagas tahun ba marababay no mayita. Ada di tulang. Kudul may tak. Nabi nuwa muna ya mang boro ngahira isibe ngasih kok besudi. Naik pe ngaboira sa mulai ulaot ta di bagasan sadarion sesuai dohot natahatai asaringkan merdalan ulaot ta di bagasan sadarion denggamma ita di bagasan partikianon ima nanaing mamuhay sudi akka ulaot ta di bagasan sadarion marhite-hite namar sipanganon dohot namar sibuha-buhay alani pinasama partikian tuhamu amang bro. Gabi majalah oras tulang. Kata umma, inang udah. Iro, mau lihat ma perjulu tapasahat tomat nomor 2 di bata. Dengkap basana, bohita di bagasan hai pason di manugoton, ima dinanain mamuhai sudi ulot di bagasan sadarion. Diho boru hasian, disoro dohami natuatuam. Nanaing pasahaton dekke simudurudur dekke saut do dekke na nadabo pitta nami de to mata nomor 2 di bata dinana mamuhay ulau ta di bagas sadarion asang giat mulo laho buru tu dolo dapat muma capalan nalomak laho tutoruan dapat muma ait natio alani ison hubok kami do dekke si tio asa tio manian parnia hapamu tujuan niari alani diupahami maho boru lasmaroham di nama muhayu lauta di bagasan sadarion marhite-hite pangaramotion ni tuhata upama inon Menurut satu emang dah. oke Iya. Aja lo kamu mamangan naik parumah ni. Nama pernah mangan naik butuna. tulu kali ba Itu. Itu cuci tangan. palak-palan ako lo hai palak-palan Hati-hati juga nak. Iya. Bilang kurang banyak rin. Ano walan bumbu na te. Kenarang lo sibuk na. Nang sudah nih. Ya. Ayo udah tayo permen kurang main. Itu pasti. Oke. Yo. Kamu balik. situ tio Pelan-pelan, pulang sampai tumpah. Ya, betul hal betul anak sikit-sikit aja, sikit-sikit. Salina. Jangan lupa kandis teh. Cukup mah harbu ya sa Firma tadi. Firma kopi bahul-bahul pacarongan firma tadi baru namion lucu-lucu mana pangumuan horas baik cukup kopi cukup kamu tuh firma tadi baru namion mangulah tadi bagas sadarion horas Di mana nyari rohani, membuat turun-turun si pangano.
Dinalaho mabuhay ulaw tadi baga sa praktikyo. Paddohan ni nabatyo naman to. Sige di siya pagulang-gulang pangarahot na. O tiik so sa diya pero raja namin. Segulang mga pinasuna. Sa sun sa tubot yan ni Tigaras. Tungo ka sa dami. So tuloy-tuloy si Panganoon. Sa amin tumang gabihan. Sa matuman horasan. Diba? Pagulang-gulang pangarahot na. O tiik so sa diya si Panganoon na buhok kami raja namin di Manogoton. Segulang mga pinasuna. Matuto. Mga mahita. Patengan ba siya alano masih kopida masih pangano pagiti-iti na magpulunta raja nami raja bulon pagjulo mahami marsuktabi di bulon ni raja asam dia pagiti-iti raja nami asa pamasang kami tinalaw menugu anak parmen nami asam dia parumain ng ulo mangihudod di pungan di tonga-tonga ni keluarga jalan na ulo pangihutan mo di tonga-tonga ni keluarga parumain na buhay mga jari jalan na buhay ajaran mo raja nani raja bulon di tonga-tonga ni keluarga jalan na ulo mangulahon agka adat sa matahon tamu mobi na gabi ulo ajaran namin yang kana ulina dengkat tamu mobi inalau memuji pasangan kuat itu kan dikata. Atong raja nami raja bulon di hari Manogoto di Parnakok di matanya. Asa tulas rohani. Ibu nang rohani naik kelam. Alana ibu si pun nak raja nami. Nadi ini itu bapak orang pos rohani ini. Alani do raja nami jabe hupasik ke ulaunon asa tumpos rohani naik kelamo. Di baheni lu kamu berpikir raja nami raja bulon asam giat bila rohani nasida naik penek tugun nami ma sejulun muna naik parmen nami ibanya kang buka ma satu betul tambuin muka udah sini bagi ma ba ngani ma akan may piparumain Lasmarohan naulo mangihu maho jala si pangihutan itonga-tonga ni keluarga Marpau parlo mowi ma itonga-tonga ni keluarga ni si Matuang bapak ni si Priska jala pos doluhanani parumain manide taniamu ulo nunga ho pasar peom bay malas rohani nanay si Matuang parlo mowi ma si Matuang dulu asan giat di Haroromon timu bolong tanggal sahid siapa matangnya belas di roha mau di tengah-tengah itu di bagasan gua di mata amad hoto di Borbadia itu buhami mau tujuh nami jalan ada burjudo akatulak setiap Marwan kalas birwa bate udah tikidang itu enggak terus sarbut. Jadi Lasmarohan. Mau lihat matulang, hobi. Kali.
kok be taulah mula dia bu Tapi yang dibayani asam dia terus pakai kata raja nami raja belum mata kotor Tuhan ini di bawah corona Tuhan ini pasar tali Tuhan bantuan yang non dari kita juga menunggu malaya mengguru memang pasahat kami dong udah nami dongyan mabayan kami yang berhak memang mulai ulau tadi bagasan sedarion alai anak orang sehat do rajai marbo air mahita ba tuksong dia penon bahami ma nala mabayad kami yang berhak kami guru dos marata marami ma amata nama jole bata so ni ma buah-buah nami itu kita saluhut na asa berhak kita pasada marohata matang yang mahita Tuhan debata amo nami na maringana di benua gicang madok mulia tekudang dohami tuada pamuda badia le Tuhan ala tutakas dohu pakilala ho kami dengan bahasa asli roham pangilumubi ma Tuhan raja ni among boru nami raja merpaung sonak melila naung boy tolhas tugagas nami on di bagasan aipason dohot las ni roham Tuhan takas do di botoho ima ulaon nami titikion ima le Tuhan namar si buhay kami marpangiduak kami Tuhan le Tuhan omma pamuhay ni ulaon nami di bagasan sadarion pasahat kami hibul ulaon na le Tuhan asahon na maparohay kami sa luhut na terlumubi hasuhuton paranat dot hasuhuton parboru sianinganan na le Tuhan na naing borhak mahami tubagas joromi di tajuk piayu alania le Tuhan tuho mahu pasahat kami perdalanan nami iring-iring kami Tuhan juluani lakka nami asabui tolhas kami tubagas joromi ima naik pasahaton anak dohot boru ni huriai ima boru nami dohot nanaik kela nami marpaung alania le Tuhan tuho mahu pasahat kami perdalanan nami asaho na mangiring-iring lakka nami nang calon pengantin tuho mau pasahat kami ale Tuhan asa ho nama masu-masu na sida marhite-hite na kosom di bagas joromi asa niyan pangiduan nami boy keluarga sitiruonon keluarga na naing pasu-pasu mo di bagasan sadarion jala keluarga na naing manguloy ho di perdalanan ni ngulu na sida tuho mau pasahat kami keluarga na baron Tuhan asaho na mangiring-iring perdalanan ni keluarga na sida nang disudi ulaon nami di bagasan sadarion tuho mau pasahat kami asaho na madongani hami ale Tuhan terlumobi dung sidungan non sian bagas joromi naing udur mahami ale Tuhan tu inganan naung di parade ni raja ni amang boru nami marga merpaung ima di gedung serbaguna kerentama tuho mahu pasahat kami sudi ale Tuhan asaho toktong na mangiring-iring perdalanan ni lakka nami muliate madi hawale Tuhan hami sudi na pungudison madok muliate tuho naing borhat mahami ale Tuhan paborhat mahami di bagasan las ni roha dohot dame na sian hoi alani ale Tuhan hurajumi hami perdosa na gudang dohami urasi mahami sian hadosan nami asa talup kami nagabi haba orang ni pasu-pasum mau lihat ma dihwale Tuhan holan marhite-hite gornya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi kami Tuhan asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama dohot persauran itu di purbadia ma madongane hita roni saliling-lilingna amin amin tinggal honon maboru haminatu atu amon ainu ngaro berokapmi nati nodo ni rohami burhat mau
mardomu hasian ihutonom namai elak kusina dopan mi oras mau ulirang ipini dihokot don dikit itu patuani kon haposo on mi tua pangalaho melo melo mau boru marsia dopan marsia jua mamu marsadaroa burju burju boruku marsi batua mardomu hasian ihutonomu namai elak kusina dopan mi oras mau ulinang ipini dihokoton dikit itu patuhani Kon haposo on mi tua pangan